sem se za visokošolski študij, zato ker mi je snov zanimiva, ima neko perspektivo in nisem vedel, kaj ne grem drugega in se mi je zdelo to še nekako najbližje. Well, I've always been interested in studying computer science, and this is a very good faculty and better than the ones we have in Macedonia, so I thought it was a better option for me. Všeč mi je bilo to, kar je napisano na spletni strani, pač ta preplet med programiranjem, snemanjem, režijo, oblikovanjem. Vpisal sem se na univerzitetni program in sicer zaradi tega, ker so mi všeč smeri, ki jih lahko potem, se pravi po 3 letih lahko izberem. Na informativnih dnevih so me prepričali s predstavitvijo programa, zanimivo je bilo pa, zanima me to področje. I'm looking forward to getting to know the culture, but also to getting a very fundamental knowledge of what I'm studying. Novih spoznanj, novih prijateljstv, zabave. V bistvu še ne vem čisto. Težko reči, programiranje.